Mungu wa mbinguni, wakaabudu Baali na ndama, ibada jamani ya sanamu. Wakaabudu Baali na ndama, ibada jamani ya sanamu. Eliya aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na mwanadamu. Eliya aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na mwanadamu. Awalevya wakuu wote wa nchi kwa mvinyo ya uasherati wake na machukizo yote ya nchi. Kwa mvinyo ya uasherati wake na machukizo yote ya nchi. Aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na mwanadamu. Eliya aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na mwanadamu. Leo watu wamemuasi Mungu, wajifanyia sanamu ya kuchonga, naye Mungu wa mbinguni awaita, geukeni muitunze Sabato. Naye Mungu wa mbinguni awaita, geukeni muitunze Sabato. Aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na mwanadamu. Eliya aliwaua manabii wote wa Yezebeli. Mungu wetu, Mungu wa mbinguni atashindana na